ti BIAG! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y ti may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo! KASTA ti BIAG! Ay, nagtaar ti anak ko. Pag ano na ngay matjay anak ni Darlene, katno awan pa'y lang ana mat abalasang. Ay na, si kaakit di matakaarruba. Dayta ka diti umay mo ibaga kanyak diti paraangan, bay. Kwa, nakita kayo nga men, nakatugaw dito'y paraangan nyo na namameng. Iso nga imaya ko na, di magasa kon. Kahit apay ngay ati anak ni Darlene di ibagbagam kanyak. Hay, masurunak ngamin dita naggapwak. Dita balay da suling. Agi istoryada gayam dita. Ajay kano anak ko, kat agar-aram ijay anak ni Darlene. Ay kahit maan-ano ko ma. Oho! Jakla kayat jay anak ni Darlene. Puwa! Ay, di ka agoy uyaw, Grace. Maday, ti KASTA. Saan nagaputa na pintas kayo, apulay? Kat agoyaw kayaw na. Talaga anapintas ti pulimay. Iso ajay anak ko. Saan arumbang nga arman natay anak ni Darlene? Di paikit din manayunan tilaad ti pulimay. Ay madia! Ala, ingka ibagaday ta iti anak mo. Saan asyak ti umay mo pangibagaan iti dayta? Anya nga iti bibiyang ko iti dayta. Adakan ka no agpaaram ka ni Rudy nga anak ni Grace. Adamot ten panunot mo. Amom ti maiparbang kan saan. Saan ko asong batan ni Rudy, nanang? Jak kayat tikas ka ni Rudy? Balyudong mat. Adupay ti bisyo na. Apay manang, di mo kayat ni Rudy? Kat mo naggwapo. Uray pa'y guwapo. Numadimat ti aramid na. Wala nga, kinapudno na. Kat agayat kamat kan kwa na. Ay, di ka man. Nagkunakan ka nga agayatak kan kwa na. Saan anya? Ala, adakan kan day ta dali. Adamatan na ka mo. Iso ang makaamu ka nusong bata mo no saan. Sumbatan na nanang. Uri kitaan nyo. Di nakman surunan akasta, Ralph. At si ka, Ralph, jak kayat amang loko ka iti babae, Nasingpetak nanang. Nasayaat. Tauray na kurapay tayo laeng. Kan saan tayo anapintas kan nataer. Tinapatag, nasayaat ti aramid tayo. Natairak mat ah. Uray siyak, nanang. Napintasak mat Kasta nga minti mangmangag ko kan ni Grace. Laad tayo kano a pamilya. Iso ati makunag, uray laad tayo. Tinaskan, nasayaat ti ugali tayo. Wan, nanang. Oo nanang. Hoy, bakit Grace? Ikan nagman iti kwarta. Ada pa panak kita. Sa dino ti papanam. Inak kadag iti barkada ka. Tadapag nami. Sa dino ti pagnayo. Ay na Rudy, day tala dumawdawat iti kwarta ti ammom. Kastala ti BIAG, nanang. Anya nga iti serbi ti kaadda ni tatang iti abroad. Anya? Ay, sika talaga. Day tala ka na yun tirason mo. Wala. Magpaisumot, nanang. Dakkel ti sweldo na iti abroad. Iso di nakimutan iti kwarta. Naimbag kumamat no agad adal ka. Adula amin na ita, adal-adal dita. Nagmaya ti BIAG ko. Jak problema. Idinto tano agadalak. Ay, nagadwa problema. Makapasurom. Anya? Kayat kunti kastoy nanang. Sa nabali ata, damot ni tatang iti abroad. Adulat ta ti kwarta tayaw. Kastoy ati BIAG. Mala, mabiit lang. Taikan kay ti kwarta. Ngam laglagi pam to'y ibagak Rudy. Anya mananday ta nanang. Nataer ka baraw. Iso ajak kayat nga armom dayjay adale, Jak kayat dayjay aparaken ka. Ti kayat ko nga armam, katay nakapinpintas abalasa. Nanang. Di kagdanag. Tay nakapimpintas to ti armat. Ay, masuronak ka ni Grace lakay. Mapanaiwarwaras iti kaarubang agbibisin ka no ni Dali nga agpaaram ka ni Rudy nga anak na.
Kasta la ti BIAG, bakit? Bayam latan. Saan mo tutupan? No tutupam, agpalin ka matan, nakaskan ko na. Masurunak ngamin. Bayam lata sawan na ti kayat na. Bayam nga uyawan na tayo a pamilya. Talaga, kasta ti BIAG. At dadagiti na uyaw at tao. At damot dagiti saan ang nauyaw. Dagiti saan ang nauyaw, isuda dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Lakay, Basta di mo latan tutupan bakit. Aguli makalatan, wanan amom kaday. Naragsakak unay, gaputa nasingpet dagiti anak ta. Ni Dalay, adan trabaho na ita, kat agsusweldo. Ni met Ralph, agsusweldo met laag. Kan saan na aday talakay. Dakkel pa'y akumpanya ti pagtrab-trabahuan da ita. Idi nakagraduar da iti college. Ay na, nagragsakak bakit. At ita, ay ad-adamanen ang naragsakak. Gaputa addan na talgad at trabaho na. Oray siyak lakay. Dagiti anak ta, nga uy-uyawan ni Grace, maipagpanakkel da nga anak. Pudno da ita bakit. Iso ano uyawan pa'y laang ni Grace dagiti anak ta. Bayam la ta. Awan, ti mapukaw kan ka. Amo yun, anang. Kasi tay may sagayam ko. Na ospital ngamin. Kasapulan na ti kwarta. Imawag kanya. Iso na pa na kay ospital. Nadisgrasya ngamin. Binangga ti van di motor na. Anya? Ket masyanak takurang ti kwarta na. Sa bagay, saan ba't kit di agrabi unay tinadangran kan kwa na? Ano mo kahasimat? Nadisgrasya? Intarayan pa iti van. Ay, anya matan? Iso at tinasweldo. Impabulot ko pa'y lakan kwa na. Kasi ngamin. Ingka rin na matabayadan nanto. Kat anya nga rod ngay anak ko. Kasapulan na nga rod. Saan kayo nga gungat? Apay nga agong utak ngay. Kat kwartam day jay. Kanasaya at mo tinangusaram iti kwartam. Nasaya at day ta nga inaramid mo. Timulong ka iti agkasapulan iti tulong mo. Nanang! Nanang! Tatang! Ada offer kada kami iti abroad. No kayat mi kano, ag-apply kami. Kasta. Palubusan dak kuman, tagaplayak. Kayat ko ti makadanon iti abroad. May samot lang akumpanya dayjay. Kat padasak ti mapan. Barang nga dagasat ko. Sige. Awan parikot iti dayta anak ko. Umanugotak. Umanugotak magit anak. Naragsakak paraken ka. Awan, kasta ti damag ko, Grace. Nakapanan ni Dale ijay Amerika. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Oh, ti agraraman nga anak ni Darlene, nag-abroad? Ay, oray mapan ije abroad. Awan tumot la ti mayat kan kwa na ijay. Pagan ano da nga itikas kan kwa na. Apay akasta ti ugalim, Grace. Nakauy-uyaw ka. Pudno mag, Amom, Grace. Napintas mo't kat ni Dale. Sexy, kanapo daw pa'y. Imala iti inana. Kat uray ni Ralph, nataermat. ngam di da maartapan ti kinataar ti anak ko. Oh! Nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan mat serbina. Anya ti kinunam? Pudno mat. Nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan mat serbina. Hoy, bakit Petra? Di mo pagsawan ti anak ko iti kasta, ha? Ah. Tamasaksak ta anak! Ha? Ha? Tasi ka, awan anak mo, anataar. Pasig a flat nose, dagiti anak mo. Na. Imaladakan ka, nga awan pa'y pamuyaan na ataaw. Ay, uray awan lang mi akas kada kayo. Tanasayat kami mat. Angam da kayo ngay. Nataer kayong agpaysaw. Ngam awan mat utak yaw.
Anya? Ay sabagay, kasta latibiyag ako nada. Adda dagiti nataerken na pintas, ngem awan met utek da. Adda met dagiti laad, angem naglalaing da. Anya? Ala, pumanaw kan dito'y paraangan, may. Peh! Ay, jakla kaya ti makisarsarita idikasken ka alas tawg. Agraraman, nauyaw pay, ay awanan mo daw. Walang kadaladala, walang pinag-aralan. Lita, sobra kan abakat, ha? Sige. Padasem ti mangkabil kanyak, ta idarom ka. Trespassing tinaramid mo. Sige, dangran na Grace, takita no anya ti mapasamakan ka. Kasta latibiyag nana. No awan pa nagtepel mo, talaga ang makaisawang ka iti maday. Nang runa pa'y nukas ka ni Grace ti kasarsaritam. Ay, huwin nga raud. Ay, nagmayat ngamin kat asong batan day dya Grace. Nagmayat apag sasawan. Saan yun atutupan, nana? Ha? Bayan nyo latan. Tinasayaat. No makita yun to nga umasidag, panawan yun. Ay, huwin itinaminsan nga raud kat inrekap ko ti ridaw. Kunak no agtok-tok, ang saan may. No siyak, awan anyaman na kanyak. Nga oray uyawan na dagiti anak ko. Awan na sakit abakrang ko. Ay, huwin nga raud. Nakauyaw day dya tao. Uray siya, kandagiti anak ko. Inuyaw na. Kuna na flat nose ka no, dagiti anak ko. Anya? Ti anak na ngay. Wan, pudnaw. Nataer unay dya anak na. Kasla artista. Ang kita man ti aramid na. Bisyonan sa amin ang abisyaw. Akas lapay kit din agar aramat iti may parit at droga. Ay, Day talaeng ti paglaslastog ni Grace. Ti kinapintas kan kinataerda. Angam, awan met utek da. Ha, tanuad da kumautek da. Saan da kumaanauyaw. Kan, nasayat kumati anak na. nana. No adda utek day dya Grace. Nalabit, naiwanwan na kuma ti anak na. Ikat nasaya at mata. Nawawan parikot ti anak tayo dya abroad. Bakit? Wala kay, kawawag na itay. Ato kanon dagiti gagayom na itay. Kat ni Ralph. Kumusta mo taon? Nasaya at lata ti anak ta alalaki. Ay, bayam. Taurayak man inton sumangpay. Kaya't kumait na kumustaan ni Ralph. Masapol na makasarita. Sakbay ang mapanak manan iti destino katrabaho. Hello, Mrs. Na kayo ka dito, na ni Ruby. Uwan. Sino day toy? Umay kayo kumadagos. Umayo kitaan ka anak yun, nakabalot. Anya? Ti anak ko? Adda dita pagbaludan? Saan? Saan na pudno? Anya matanday tingay naramid mo, Rudy. O ngamin, nanang. Sino tinagkunakan kang aglako kay ti may parit nga agas? Dagiti barkadak nanang. Irwartak ditoy. Jack kayat ditoy. Awanan, Rudy. Agtali na utkan dito'y pagbaludan. Sana tulungan na ka makaruar nanang. Sige. Bayam tawagag ni tatang mo. Ipakaamok na ito na pasamak. Awan korta kita. Iso nga awagak ni tatang mo. Tapno matulungan na ka. Ay na, Darlene. Kuna nila kay ko abaybay aklatan ni Rudy jay pagbaludan. Anya? Saan nyo nga irwan? Kuna nila kay ko amay mayat laangan ijay pagbaludan nga yan na. Tabarang agnakam. Kasta. Darlene, sorry Pakawanan na. Grace.
Amok, asyak itan ti chismis dito lugar tayo. Kapo iti inaramid ni Rudy nga anak ko. No siya, awan amok iti dayta a chismis. Ngamin sa anak amapan makikakaro ba? Adda aklatan dito yung balay mi agdaldalos. Ken mangas asikaso ka ni Ralph nga anak ko. Darling. Isong awan amok no anya di tantis istoryaan dagiti karo ba maipapanken ka. Ken awan bibiyang ko. Basta siya, nasaya atak a tao. Kayat ko asawan, awan madi nga aramid ko. Inuy-uyaw kayo ite. Ngampakawanan dak ko ma. Sorry. Lipato mo dayta. Tasan mo't anasakit tinakam ko ken ka. Ala, asikaswam kit din ti anak mo. Kanayon mo asarungkaran iji pagbaludan. Ipakitam ti pamating mo ken kuana. Tabareng agbalbaliwan. Ay na, Ralph, anak. Kanya ka din ba ito impabungon mo ang regalom kanya? Lukatan nyo, tatang. Ay, wow! Ay, relumot gayam, anak ko! Happy birthday, tatang! Ay na, agyaman anak ko! Juan, Ay, anak relo. ko. O sige, adda dito yan ni tatang mo. Simbang putan. O sige. Juan, kasarita manak ko. Lakay. Kaya't naka makasarita ni Dali. Adto iti cellphone. Hello, Dali, anak! Kumusta, tatang? Happy birthday! Urayan yung timpawit ko ang regalo kada kayo, ha? Anya? Ay! Ada regalom kanyak? Anak ko! Ada, ha? Ay! Regaluan kay kinapinta sa cellphone. Ay na! Tapno napintas mat ati cellphone mo. Ay na! Awanan ti makunak kada kayo nga anak ko! Gaputan na saya at nagsisimpot kayo nga anak! Kasta na ti BIAG, tatang. Husto tay kunada kanyak. Paragsaken ti masirib nga anak ti amana. Kasta ka di, tatang? Wen, anak. Gapo tamasirib kayo nga agkabsat. Iso, anaragsak kami ken ni nanang yaw. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti masirib nga na, paragsaken na ti amana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti BIAG! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kasta la ti BIAG! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.